ngarang su yabe ngasi namu Manipur Human Rights Commission bu Manipur lenga na karam mengde yengdi bage kumjal sing wachama pan maudar nipan dagi hawdokhi badi lerakhiba Deputy Secretary amasung Presenting Council gi posting lenga na sanction torom dre afum chilei ada Human Rights Commission gi chap chaba khoi gi full page thamdaba du acting member tamuk khogendrana I think chairperson oin leiba mayam sumana matham mathang hairedna Manipur da khoi gi Human Rights Commission gi magi role and responsibilities karino amna mathau taba any issue da any say magi right ki matang lak pada pesa lejida bo oiro ama lejida bo oiro achumba gi namte lepi na me ama lei medina summa commission amasi nintina full fledged magi facilities me ama phangandana mathau nintina tawna thambai basi akhoi miyoi bada haibetare miyoi gi hakki lei basingida azaisu Manipur lawyers Human Rights Manipur lei medina summa ma yamna phajana function to lei tabasi saida di ko phum thamini tham Ekoi Michael yang higher than nobody but do. Manipur Human Rights Commission si likat padagi ujung pawda kogi batam ya hapam thopa chairperson sing hap taba aduga staff sing phasna hap taba sigi ku jada wayam thenare adu mobang da kogi staff around 40 guba oibali subject to correction adu badi koi deputy sade hapus yaure adu masagi section post gi hapus yawda regular staff khadi lei hada paudi lei adubo siglai ba pochi borol ba deputy secretary gumba adai ba si register garega do bodi high go bayap si hapte adu ba thakta ojik se chairperson leite member of like da bodi adu member of do abada high court ki chief justice oramba bio abada chairperson oiba natragadi acting haida to ba acting oiba chu kai sukaide akoi basi du suro thabiu haibadi member du sing suda Haba adu bachage adu buloido da infrastructure si yengsi ye thagdari ba ikela sab ki ba masagi asab Human Rights Commission asab state Human Rights Commission je fazada boy gi masagi full present building masai on patale patapi na khotala lamtu fazada building oi sa thabi adu awat pista boy happy adu gasai happy gi du di Manipur goi da di kogi hada kogi court complex ta la pen court complex ta le badagi juba asad da yubab da leiri awai be piraga apikpa yubab da rugwag da jilai se adu bawa fazida tha gi pibom thokpa bagi salary allowance sing adagi kogi expenditure bayam sangi du fazida pb da gi wato pb da apop leiri adu goloida da basi roli apsaw ne Kota wakat pa matamda high kota case sama tamu matamda uji abdul da se japsagi adagi ato pa lawar coaching da lei bada ukil de pada pri fees je de pada wa ba di ko gi bisabre ya wai adu goi wai commission da wakat pada di setting de adu matam tada atu matamda case e loisali adu ga effective oida lei adu kana gumba lo thuai pa se police da bisi phaba illegally detain to ko ba ya la ko batam da Human Commission instruction pirang batam gi loina bakta hai tare ko gi human rights cholok pa human rights ji ko gi bio gi fundamental rights chi hek cholok ko batam loina da ai da kai ba pate ko loge ha batam da sanjal laga ko bo online da ko du yum da gi to wa ba da gi ya subuto ke so da lokal la do ngi de wa hai ba ya play gre ade Human Commission je ya bazana bato to ba do wa paji haptat ba ya bato ta ya do ko be da su birai ko su black ki ba adu yam cha da function to da lai ru re para ba ko ni congress ki government batam da degi abu BJP government la ko da mu hapa be degi abu chief justice saba da retired chief justice saba da bu chairperson or be adu batuk do ji hap ta do le re chairperson se si jo apio do member one ma la ka da ko hat phang da le ba ji ka do da bio da shwai da ji so hum phambi thank you so much